ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Khasi Hills Autonomous District Council kalapan pa baka menjur ban penrung bujeli ka Kintin Village Dorbar ha ka jaka jong ka Kintin Village Council ha ka jing penbait thamma ya ka Karnet Bahanreu jong ka Riti Sanchar kari India. Haka jing ekran bat kila pathai khubor haka la asngi ublai jong banai rempang arajar arpu angar Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan uli atho bo menteri rangba ka jilna u Conrad Konggal Sangma ula pensyai ba ka Kintin Village Council la penrunglang bat ka Kintin Village Dorbar. Namar kata ke Garo Hills Autonomous District Council kala aban pediang ni ke Village Council kad ba ke Village Dorbar kan trekam ha Khasi Hills Autonomous District Council. Ni kong kalong ha kadien ba nilayo ya Sherman ko mai ya ba nilajiet ta kasi da ka jing kersian lang lemdon lele pasya na ka yang ya teru di ai lang ka jing kersian ya ba lang fangla hadien ba iba penyak singsir la syajir ku MLA nga shimru ya kani kamu ban ai lei ba dapat ya kani bersir jongka jing sacrifice na kalian ke ya kaban IT no kaum hai ba la kampla charma jadi ai ku lei siam ba tu nyalam jongka MDA di baju dan rengkat pada satu komiti dalam pos bantai support lagi. Dah juga puar kecing kendu kecing kalong halor kajing mi haki plan bantai puar kembali kabinet kabadan adoption ba kadon kajing rai kabadan kabinet kabede ba village council kabanakan yang kajing ni sebagai hab jumut lani ingin sutu ha dena tak ada iwan mani kendu mat bersih Bantuan yang kajing pensyai kalau berhubungan. Ban hadir pengilaya kerana nak kalian Ship Star kajing don lekat di Ship Star ia pensyai ba yang ka jing yang ka Kentin Village Council lah bu lang lu bat ka Kentin Village Dorbar. Kabamut bahagi jaka baka Village Dorbar ka trekam kabamut hakasi jantia ka trekam ka Village Dorbar tak balik si Garo Hills lani hakini nu bijaka kibas ngawe hab di Village Council kila ban petrekam di Village Council kabamudi ba ka Kentin Village Dorbar kam shimja lani lem penja na ka propose amendment legislation tak ada kam shimdan kanu nu bijing suku baklah ni ba kalong ka pasyai bana kalian sokar kim shimle kanu baklah but sila de tek kat kum bijing ajimut jongi council Magalong ibat kalong kita. Yang lain nak liang kejungi ipan syai be, ipan yang kejung syai be, agak tinggal dari waktu hasil dan dia. But nak liang kesiam nak bersyai bahan ni kami film village Dorbar kalau kebel. But agak juga por nak liang siam lah ibat Sian ingin salit tang sedeli. But yang kedua bagi official juga Home Ministry, banang kam pensyai syuk kalau kini kan nurem kebagi ni yang nang bakal nomor rak kan nak bijing stu bakala lani kecing le bakala nak kalian jong ke ministry apa pun bagi approve ya. Ku mengalau omnya pas ibu arteli dah village council but village Dorbar. Government where is applicable. Government hangno ba katrekam ke village Dorbar katrekam ke village Dorbar. Hangno ba trekam ke village council katrekam ke village council. Jadi generally kabamut di hangni kasih jantia katrekam ka village Dorbar. But yung ba kalong bet i Dorbar snong ni i ne bet kumtu kumba. Kawai Dorbar snong kawai ka village council. Lada be bandon. Ka dibandon ka election tamba ya ka election pak ni pelong ni mangi ke district council. Tak apa bodi bakalong di ko. Lamar ko kalong mentar ni pelong mangi ya ka election. Hagi snong, hagi himan. Teka bamod ni banyak ka election kan pelong ke district. Habis bagi skim ki basa ki jongi bro kaidu wilayah keren mana kali yang siam lah ai ka assurance sebentar bahan pelai.
kap sabarok kai kabade jok hasil kalong ruko ko. Baru lagi.